Menta kasi ka arpnyo tarik urampang ahrajar arpusaw UMLA ka BJP na South Shillong constituency ubak shan borsulai ula aidrokha South State President ka BJP Rekman G Momin bat rangkat ki katok ne ginong ilam kaseng kilapan pau ban ajing kershan bapura ya ka kong Dr. Finela Lengdo nglaj kum kertong ka BJP ban yakun ya ka election MP Lok Sabha na Shillong constituency ubak shan bor ulong ba ubak elhek Om Syam 8 tiket Henry ke kerteng jengu kalau syuk pau tang hakikot kubor buat kum ginong ilam kaseng bakinya teli lang kawai na ka benta ka Dr. Finela Lengdo nglaj ubat chan bor ulong ka Finela ka de ka kertong ka babiang tam bat badiru ka nongi sai an ka bala pau bah buat ulong sisyu ka BJP ka long ka badan bok da jeng don ginong ilam kum ka Dr. Finela Lengdo nglaj Tinga ngasnoba nagaliang ba muri nga ayo benikran te uwong mga tilidi ba ngalaya consult di katukan ni Presiden Barim ay ngabu application tu abu application taga siyang ko parti te nagaliang i Dr. Finela i ruda abu application nagaliang bahek tu kambu application te ngalaya persang haki mentala arlai siu i Kemon Assembly te ngala fundu switch off te nomor ba ngayo jing tiba mentan ba istom i res ay nomor ba istom dengan lagi istom kecap na guna te ngara persang bat puni do menin lu mio te kerang bangan ya kudu ya ba hek ba hadin juga ne sibit dan salit kumuli juga tadi ibu istom dengan ya discuss dan iru ba ingin ya teliang kawai ngin yo bania support lang ba ban piliho tiket ya Dr. Finela Lengdo nglaj marbi atrai mentala jen sistem ikan bas keleng ayo ko baru to wes kasih sebab ilong lu kandidat ke ba ngilong gebron bok piliho kandidat ya Dr. Finela marba ila ada vast experience socially and politically nang ta idon nang ta ila long ru kalau ya ko paunam tidak lalu ko no hikai ko law college ila hikai nang tunda yor ya kana ka gold medal ko lo ko dali tiba involve baki activities ke baper yang porok ki pa ari kasi jentia wat sagaro helu suki itu ba ya kan kalau su popular kalong ki ba ka jimun to ba khrawi ko parti ba kum kimi ki yong ka leader ki wan join ci party berkam tamban ladai kumbaga long apo Delhi pipet hiba nagaliang Narendra Modi pada BJP itu ki dan lagi program seperti bu specifically how to encourage lande ba ki empowerment ki women te aka BJP PDI kini ki social but political leader ki buan ki baduk nong de hagak tang BJP pio space kumbansu kemudian seperti mayu di ba ka Srimati Drupadi Murmuji napo orisa kawan ka jing sorong ni ka bagade sultrai ko pin kong ke banong ka president ban holding the highest post in the country ban long president jogri India broboy bagade sultrai ko ulung kumangi dari asing ka baning kong bat kum kini ji bro hat ki space aka BJP bana de himi parti kumigine ki ba ki maulan nai kiba mo ibaran saja ngai kim itu ya ke parti mungkin murna sim kisim ki aila de kiba buon ki MP ru dai hina ka pro ko ikara India wat saya sanyi ru ta po megalia ni igre sedang hakajing tre ke babaha jong Narendra Modi ban kiu kan nei gari ro rai skin bo ero adu nong ri kasi jantia mata election nong itip pede Dr. Modi bahkan ada social media kan yang social media ki nong song jungi segi hanya berdong pura boleh dari kasih jentiaro kita long Februari bahaya ka BJP